makatlolle wa tokotse tshediseletsa mangopeta o la isupa go bona motho le modimo wa hae makatlolle go gana tsela mo le sekoti go tlosa batho difiši ba pesa ka ganya makatlolle dinakana ba tsedi bana beso ke dumedisa ke a leboa re kopane hape ke leboa batho ba ntse ba subscriber bana beso ke a leboa haholo ho menahane ke a leboa le sekela le bana o subscriber o share video enana ke a leboa bana beso kwa lona mofukeng wa ka metla mofukeng topic ya ka jeno ke eng la hopola last time re bua bana beso re buile ka taba ya ditoro hore re tlo qala ho manolla ditoro o re di batho sentse ba senda ditoro tsa bona mofukeng o tlo di manolla ka poto di hlapholla ditoro tsa lona ha re qale monana video ya pele ha re bua taba re introduce this thing ya ditoro re tsena le mefuta e meraro ya ditoro re na le toro ya ka mehla re na le toro e bitswang ka ditoro tsa badimo re na le ditoro tse bitswang ditoro tsa tshenolo toro ya ka mehla ke toro o tla ilora hobane o nahanne ntho haholo kapa hobane o bone ntho e tshosang kapa e jwang e se ya enka tsela e be dula mohopolong wa hao kapa monahanong wa hao mantsibiana o fika o ilora kapa ke toro yane e re ka etsa rona dingaka o ilora ga itse ba nna ke a itse ba moriana o etsa go motho wa lore motho mo e teng go rona mona Sesotho re ke lelora ha o sebetsa motho ka lelora wa o lora o re ka lerato kapa o lora ka tsela ya o thwasa is fine e ka be yentswe toro ya tshenolo ke toro e tlotla e senolang dintho tse tlatlang di etsahala bophelong ba hao kapa e senola dintho tse etsahetseng bophelong ba hao mohlala o tla lora mohlolomong o tla bana le maemo or situation se seng right ka tlung so o tla bana le ntho e sa eng ka tsela but o hloe o itlwisisa ka mora nako e itseng o fumane wa lora ba o fa yona hore no ntho ena e etsahetse ka tsela ena le ena kapa o lore hona le ntho itseng e tla etsahala ka lebaka le itseng o ke tshenolo ho bana le toro hape e le toro ya badimo ke ditoro tse o tla lorang mesebetsi bafu jwalo ha re felle mono ha re qale toro tsa rona tse tharo ke ditshweretse batho ba di kopang ke thotse message wa motho ha re o lorile a na le ditweba tse tshweu tsena tse ruang so e ka re ditweba tse di mothabetse mara yena o ntsa di phoka ditoro tsena okay ha be lo romametse ngwaneso ke ena toro ya hao taba ya ditweba ha se ditweba kaofela e leng ditweba tse mpe and ho ya ka tsela eo di hlayang ka tsona ya pele tweba tse tshweu di representa mathata a teng kapa mathata a tla bang teng so but hodima di hlahisa mathata ano di hlalosa hore seemo seo sa mathata a wena o leng ka hare ho ona o tlo wa overcome kapa o tlo wa feta ditoro tseno e re ke be utlwahale mofukeng e be utlwahale ska ha o lora o tlo di phoka ska yena hana nhlalosetsa ke motho wa business so it might happen hore there is a challenge business in ya hae challenge e fe mofukeng it's either batho ha ba patale right kapa business e tsamaya slow so yena o phoka situation seno but toro yeno e hlalosa hore e tlo feta ntho yeno dintho di tlo kgutlela back to normal ga e feta toro yeno ke tse ka toro tse tharo ane toro ya bobedi motho lo ra tsamaya godima hlathi le tare ke tlahane o tsamaya skangeni so most of the time motho ha tsamaya ka go hlathi
ntho eno e hlalosa hore ho tlo bana le phetoho, ho tlo bana le change bophelong ba hae. Itsila ka hare ho mosebetsi o tlo thola mosebetsi o mong kapa o tlo thola promotion. Ka hare ho lelapa situation se tlo fetoha, maybe ho tla bana le taba le tsela le ntho ya bo extender ho lokisa maemo moferefere ono le teng ka hare ho ntlo o tlo fetoha ha motho a lo rile a tsamaya ka re o hlathi ne. So ya bobedi ya boraro e leng ya ho qetela ke ya dinonyana. If o lora taba le dinonyana mara dinonyana di fofela hodimo o re o ya kwana le kwana, ha o na le nonyana ye o na le motho a lo rile ntweng, ha o na le dinonyana tse fofelang hodimo, that simply means hore ho na le dira tse teng mara e le dira tse pela hao o sa di hlokomeleng. Ke batla o ikwe ho na le borabo teng ba batho ba pela hao, e ka ba metswalle, batho be o sebetsang le bona, family ya lona, hore ba tla ka borabo jwang ha ona taba ane. Ha o lora dinonyana tse kgolo di fofa ane, so that simply means hore ho na le phethoho, ho na le dikatleho tse tlang ha o lora dinonyana tse kgolo. So bana beso e tadile taba ya ditoro, re tswela pele ka dilaboraro ka 7 o'clock o tlo dula o dutse le nna Mofokeng. Ke nna host ya hao ya lenaneo lenana. Ska lebala internet radio e tseleng, re tlo kana ka di-podcasting jwalo 068 213 43 74 Nene Buildings Residencia, Instagram, Twitter Dr. Puka o teng, Facebook page Dr. Puka o teng. Ke a leboha bana beso, amen, ke a leboha bana beso.